cyane apana nkabuke cyane. Amen. Tuguhaye karibu wa wiwacu yimukiye Rwanda. Ni wewe waza uvuga ngo se turarangije tudataramye kabisa. Wari ubikumbuye ngibi birabonetse ufate bino bintu wari ukuye Rwanda aho ni hamwe. Yego da. Aha turabakongrate. Ikintu gisha mbonye kimwe babahaye ni izikoro mutagiraga na ya mavuta amwe babacunshumuriyeho ari ubundi bayamamenyeho ariko ubu buzima bundi busanga amajoro uzoburi majoro ngenganye n'ingenganye uko nta kintu gihinduka kuri we niba wari usanzwe uri mubi uzogumube mubi niba wari usanzwe uri inyangamugayo uzogumubeyo kandi niba nanone wari usanzwe utari inyangamugayo ti wowe inyangamugayo ngo nuko bakugize pasiteri nasanze kujya umuntu azahamagagwa atarahamagagwa ese mvuze gute umuntu abantu abapasiteri bataramugira gutya nk'uko pasiteri Rugayo yazabagira bakabamenaho amavuta kuri uyu muntu yamenweho amavuta atarayamenwaho Imana ntiyabwiye Yeremiya pasiteri kabi kiyamubwiye ngo nakumenye kera ngo nyoko naso batarakubyara none ukuza wumvishije umuntu yarahamagawe giheke mbese kera Yesu yari yarandobanuye ico nzoba ibi byo kuvuga ngo bamene umuntu inani ni nko kwereka abakristo ko ngenganyi bamwambitse koro pastoral ariko uku iyi myifatire wagiraga bwari nk'ubupasiteri nabo ntagafuraza ko ngako ikindi tugiye gutarama igitaramo bene iki ngiki muzano badi ababira bandi kado kwa usanga uwagahisha none ikindi umuntu none Lionel Messi bamushira mu kibuga ngo akina kabumbu akabanza agasara umusabisha Lionel Messi uzubona ingene zavuga ni rutayiza none mwebwe gituma akazi kanyu mukora data muze mubaza mugasana bakerekeje nk'ibumoso tugomba gukunda ibintu dukora tukabikora mu mvura tukabikora bamayi baye baturasa tukabikora umuceri washize tukabikora ifu yashize tukabikora school fees yashize tukabikora bidukomeranye umwamagara sumuntu azawukorera iwakati imwe iyinduka reka se haho mwigire ngo hino akandi kantu yeme timuzamwumva ko tuzadusakuza mu ikanisa uyu muco wo gusakuza mu ikanisa sinotanta gakozeho nari nicaye hariya nkazanguma kumva baye batwiyama ese abantu baza badusakuriza nabapagani batwinjiyemo konza mbona urusaku rumwe ruturuka nko mu bagore urundi rugaturuka mu bagabo urundi rugaturuka mu basore iruhande rw'abantu bakijijwe umuntu azasakuza gute mu ikanisa mwebwe ndikaza kabacarenjinga jewe nzanibaza se nabapagani baje se bumvishije ngo nk'agasaku hano bagira ngo none hari nk'agafete k'abantu bose n'abakristo umuntu azasakuza mu ikanisa yo formule jewe izinyobera ni gute umuntu w'umugabo cyangwa umuhungu w'umusore n'umugore azaguma kongorera undi ducecetse dutegereje Yesu ngo avuge twicaye twese dutegereje ijwi ry'umwami nawe ukaguma ukavugira undi mu gutwi wayo umubwira ibyawe umuntu azabona imbaraga gute zo kongorera mugenzi we baye bavuga umwami perezida w'igihugu yobahagaze hano wawa mwira wanje kira imaze iminsi ndakubona none n'izina ko rirancika kira umuperezida w'igihugu yoza hano abasivile bakaguma gucaracana hano singira ngo abari amajepe azaguma gukubita abantu amasabatu we mujinga enda pale bazabibwiriza iyo ugize bazaba gukubita ikofu ukibwiriza ukagenda ukicara none nimba abantu bubaha perezida w'igihugu umwami yubahwa bingana gute kandi ibyo inza numva biba mu makanisa y'abantu bamwe ariko mu yandi makanisa y'abandi bantu bamwe ntibibamwe iyo ujabutse nka busi yujino ni uzubyumva ni Buganda ariko iyo ureze nka busi no hirya ya Gatuna uriya mupaka uje Burundi n'uwo n'Akanyaru n'ubumva ko muravuga yeme muzirinde n'ukuri mwikanisa ni mwikanisa abantu iyo bari mwikanisa muzamugaragaza muzamumva uhaye uvuga muzosanga mwarinjiranye kitari Imana mwikanisa ngaye ndababwiye muzogera mu ijuru usanga ujya mwene wanyu ntawuriyo curanga papa
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana icyubahiro. Haleluya. Ibi tuzadukora bigira imbaraga, bigira ububasha kubw'impamvu imwe, kubera yuko ibyo dukora tubikora dufite urufatiro rwa Kristo Yesu wenyine. Ntabwo tubikora kuko dufite imbaraga z'uyu mubiri gusa, ariko dukoresha umubiri kubwo kugira ngo dukore iki turimo bifite ishingiro muri Kristo Yesu. Hallelujah. 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 Ubwo rero mu gihe uba wumva ufite icyifuzo ukumva hari icyakugoye, ni igihe cyo kugira ngo abantu bikorerane imitwaro. Tuza tubyina, turirimbe, ariko kandi tuba tworiyanta rya zina rya Kristo duhimbaza mu bibazo biri mu buzima bw'abantu. Muti haleluya. Haleluya. Ubu igikorwa cyose cy'abayumbe kiza gikora gifokasinga mu kuramya Imana no kwihimbaza kugira ngo izina ryayo rikomeze ryamamare, abantu bagume babone ukuboko kw'Imana. Nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo tube nk'abatarama kandi babifite intego. Sinakiyoboye, murabona hariho uwakiyoboye, ariko kwari kugira ngo ibi bintu tuze tubwire abantu, kuko si byiza kubireba gusa, ahubwo uzushira icyifuzo muri ibi bintu kugira ngo ube muri iki gikorwa hanyuma kive nk'umusaruro. Muti haleluya. Imana ibahe umugisha n'abakunze muri ingabo nziza cyane zizi gukora neza mu mwanya wazo. Nishimiye Nairobi usare umuntu yotarama akaba nka Pahuro yaratinze. Dusenga ariko kandi bifite n'impamvu. Bavandimwe turabakunda, twishimiye kubana namwe no kongera kubona aba bantu bose benshi, abo tuzi n'abo tutari tuzi, ariko mu mwami twese turi umwe. Haleluya. Twamaze kumenyana mu ijambo ry'Imana. Nanone ndifuza ko nimba muza gusubiramo ntacyo, ariko nimurangiza dusengere ibibazo bitandukanye biri mu bantu. Imana ibamugisha nico naringize ngo mvuge. Nanje nicyenda ko ntekereza. Natekereje ngo ningikupa wenda ntago bigenda neza. Ariko ntekereza ngo umuntu wese uri muno asengere famiye yewe. Usirimbe uhawutsimbira kuri famiye yawe. Haleluya. 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 Niba tera haleluya uyakire uyohereze muri famiye yawe. Igira ikintu ikora. Niba senga uvuge Imana amasengesho abasenga nyashize muri famiye yanje. Kuko umuntu umwe ntabwo yigira, umuntu agirwa n'undi. Haleluya. Amen. Ngiye gutera za haleluya. Uzohereze zije muri famiye yawe. Nanye zohereje zije wanje. Zitunganya ibintu bidatunganya kandi ishira ibintu ku murongo biri ngombwa ko bija hehe bija ku murongo. Famiye za kino gihe utazisenga into zishobora. Umugabo udasenga umugore wawe ntiwo mushobora. Umugore udasenga umugabo wawe ntiwo mushobora. Ababyeyi mudasenga abana ntimwo bashobora. Nairobi. Ngamuzamure dutere harone tumura dusubizemo. Kandi Imana imuha umugisha umukozi w'Imana yatugiye amagambo y'Imana meza. Kandi cyane. Ne wa mwana wiwejo yatugiye amagambo y'Imana meza. Imana ibaha umugisha. Yemwe mukura abantu kuri gatuni. Mukura abantu kuri za gatuni. Mubaheze Bibiliya. Mukura abana mudusobanuye muri Dijafro na za Kanyombya bamba amapengo. Mushira abana muri Bibiliya. Uko nukuri. Cyakora Imana ishimwe, turashima Imana. Mu minsi yashize, imyaka yashize, hari igipebu cyari cyateye ahantu saa 12 guca yagera ukamubona mama bose. Hari filime yarigezweho y'agaseri ukamubona bose barasohotse bavuye mu ikanisa bakamaje mu televiziyo kuja kureba ako gaseri. Kandi natanga uziko akabakaza baje kureba kaci ukamubona umumama arasohotse agiye kureba kaci, ariko Imana ishimwe icyo gipebu cyagiye.
Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana muri haleluya ntuma dusubiremo dusirimbe usirimbira kuri famiye yawe. Nutera haleluya uyitere kuri famiye. Kuri famiye yawe. Ngamuzamure. Amen. Oh Faiganesh. Haleluya. Haleluya. Hey! Uzamure kacyo cy'Uwiteka. Amen. Muzamure kandi ibiganza dushima Imana. Tuzohereze mu mafamiye yacu. Kuko atari Imana amafamiye ntitwo yashobora. Atari Imana ntitwoshobora Kenya. Ntitwoshobora isi. Ndetse abana processes ntitwoyishobora. Usibye gusa Imana yo mu ijuru. Habe no gutunga Imana muri wowe n'imbaraga z'Imana. Bisabye iki? Bisabye gusenga. Yego. Twongere kandi. Hey! Yesu wa Nazareti. Twongere kandi. Adumu. Walidumu kwa maombi. Huyu sumugeni ni Yesu. Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua, ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Yangoneza Sasa roho mjeo wangu karibu naye nitatonea, ananikaribu baraka za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Ananikaribia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Kweli mimi Amen.
Yesu